Hello mga kapisngis! So kani siya, December 25, 2025. So kaming lima is nagkibo mi ani or nag-request mi ani rest day kaming lima. Awa ilang kanal guys, dagko kay isda no lami kay sugbahon ba niya na aday suka perting dagkuan no. O diba di siya maklaro pero dagko kay na siya guys. So mao ni siya guys mao to nang lag na mi yo kay chino kay nagsabot na mi 25 maglaglaag mi nya mao to nga di mi magbaktas kay manakay migbas o diba kana nakaingon nami nga narimashta nami sa Japan kay kabalo nami mo sakay bus guys o diba so mao to nga dugay may minaabot wala mi kaabot sa bus so mao to namaktas sa lamig malinawon paadto og dinhi sa park so naglaglaag na lang mi kay abi na mong dailindot nga picture o diba nya wala man ay nangahurot naman ay ning mga dahon dining dapita o diba ako ay aglas lang taani kay perte naman ang laluma sa mata kay 3 hours ra magtulog bayuta ka o diba laag hapon bahala ng 3 hours basta kay laag is lifer o diba so mao na siya guys dinhi ang Yokkaichi Park o diba nya after na mo maglakaw-lakaw din na sa park nang libre ang birthday girl sa Starbucks o diba perting lamiya sa kape sa bugnawa unya lamay kayo ang kape so mao to after na mo sa mag Starbucks namaktas na pud mi padulong sa bus stop o diba nya nalampas naman pud mi sa oras nga time nga moagi paadto sa mall so wala mi nakasakay naghulat na pud mi milawon kay kung mamaktas mi ma-break na ang amo ang ginaingon nga di mi mamaktas nya ining magbaktas mi guys 1 hour kay baktasunon paadto sa mall so mao to nga naghulat jud mi malinawon nya well naghulat mi sa bus kay lagi wala magud ni sa Japan oy nga kanang mubarak kag motor o diba para sa tuano na motor na tricycle na bus nga na jeep na tricycle na bus na jeep o diba daghan kay mga sakyanan dinhi guys turno jud ni siya guys turno meron kung unsang oras na butang na mao jud ang oras nga maabot o diba kaya mao to nga dugay pa man kayo, mga 30 minutes pa man bago ang bus. So, naka-decide mi nga mga adto mi og 2nd Street sa. Kay tapad raman ang 2nd Street niya sa bus stop. O, diba? Nga mauto nga, ulan-ulan pa dyan to. Nga, anak mi nga. Dapat kani nga time makabalik na punta ha kay kun dili jud malampas na punta maghinulatay na lang tagbasa ni mo jud nahitabo sa ato ang lag-laga ni sig hulat-hulat og baktas kay para lang dili lang jud ta makasakay ay makabaktas de ay no o diba nya mo to guys adto sa bag perting lami sa bag guys o diba dili jud ta mapugong-pugong na jud tani kay basi atong kwarta nahurot na lang ni si pinalit so mo to guys nakasakay na jud mig bus o diba at last yahay na kaayo di na jud mi mamaktas mo lang jud problema sa sa Japan kung malampas ka sa bus nga ilang schedule matagbaw jud kag hinulat unya mao to na ato jud mig mall ako pod kay ato jud mall kay akong palalab palatitan mo kunyag sapatos o syempre grasya na guys namili jud kog malinawon na siya nga mamili do kog lindot kaayo o diba nya na ako'y gusto nga lindot umapod kasya sa akong size pero okay lang at least nakapalit gyapon tag wow so mao to nga lahi pa mi kinabuhi natagba ko pangita nila kay lagi ang bus na po na mong gihulat kay mga tumugod mi sa book off mamugod to among last na niya sige ramig ba kanang hulat-hulat sa bus niya sige ramig kalampas hantod nga naabot mi sa book off og alas 4 o diba kadiyot lang kaayo mi o diba mao ra nang kinabuhi sa pagsulod sa book off kaganihang naalay bitbit nga tulo ka karton karon silupin na jud gipalit gibitbit o diba mura mig na maligyag RTW ani mo na nimong career dinhi sa Japan niya after na mo mag-ukay maglakaw-lakaw sa tanan-tanan mao to nagyakiniko na pud mi nga among package sa yakiniko kay kadang na ay beef na siya so mahal na din siya guys diba niya perti naman namong gutuma wagay mi ka selfie din hiya kay perti ginamong gutuma hala wa jud mi picture perti jud namong kinaon diba niya kani nga time kan laging busog ay nang gutom kanya mukaon ki ka ba dali ra pud ki ka mabusog o diba dali ra pud ki minahumanan na pero perti kalami so maulan to guys thank you